खुरुमजरी ISTV की पाव मियंग ताबिरिबा मयाम पुनमपु तरामना ओक्सरी हौजिक अहानबदा ngasi gi maruiba pausing State Assembly da demand mari gi lupa crore sani humpumathoi lakh kun mapan henbe gi senpham pass tokre ithai beres hangdok tobadagi isau mayok naba kokalagani amadi barak turel da inland waterway lehenaba DPR thakre hana Chief Minister na phongdokre March की अरोइबा सयोल नत्रगन अप्रैल की अहान बसयोल दके इम्फाल दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट सर्विस निमित खुदिंग लेरगनी हाना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन फोंगदोखरे लेंगाक सासंदा असौबा थौदांग लौरिबा ब्यूरोक्रेट ऑफिसर मरी अमदी एमपीएस ऑफिसर अमना नियम लाना गाड़ी खामलमदगे ट्रैफिक पुलिस ना फाइन थिहनख्रे ड्रग की मायोक्त सरकार ना चथरिबा थबक थरम सिंगदा मियाम सुमतिंग पांगदुना सरुक यारकले अमसुंग यावसंग कुमाई की मतम टेंशन बा पांबा मदि पामदब की मतंगदा मियामना तोंगान तोंगान बा मसा मसा की मौत थमनरकले हौजिक पाव संतों न पिजरी थासी की तांग मरी दगी हौना सथरकलिबा स्टेट असेंबली की बजट सेशन दा ngasi डिमांड मरी की लोपा करोड़ सनी हुंफुमाथोई लाख कुन मापन हेनबे के सेनफम पास तोखरे डिमांड सिंह अदुदी करोड़ तराग मंगा लाख कुन के मापन हेनबा ट्रांसपोर्ट लुपा करोड़ कुन तरुक लाख तराग निथोई हेनबा कॉर्पोरेशन लुपा करोड़ हुमद्रा निपान लाख निफुग मरी हेनबा यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अमदी लुपा करोड़ यांखै निथोई लाख कुन निथोई हेनबे की रिलीफ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ने डिमांड सिंह अदुबु अपोजिशन की माइकेदगी डॉक्टर साल्टुल यंट अमो के मेघचंद्र एमडी अब्दुल नसीर फजल रहीम ना पॉलिसी कट सिंह पुखतके एमएलए के रंजीत अमदी फजल रहीम डिमांड खनबद ऑब्जर्वेशन पीके जीरो अवार की मतमदा कांग्रेस की एमएलए एन लोकेना फेब्रुआरी कुंदा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर सिंहजित कौबा ऑफिशियल अमा बीजेपी के वर्कर्स सिंह फुरमले सेनबा मियो सिंह पाउ सेदा निंगथिना यावरबना पुंग कुन मरी के मनुंग एक्शन लौ हाइन हाउस के पुनिंग सिंह सिनखे एमएलए के एच जयकिशन की माइकैदगी सुवाफम असी इंटुक यंगदुना सीसवाक स्ट्राइक सथखरे हेन लुसिलक यारे मतम सारिंगाद निंगथिना खन्ना हौदुना सेनबा मियो सिंह सराक पिबा मथौ ताई हाइखे वहंग पाखुम की मतमदा एमएलए के रंजिन हंगलखिबा इथाई बेरेस लौथोनबा लेंगा की थौरांग लेरबरा अमदी बेरेस असिना तुरेल खोलुंग थेंगल हले हाइबसी सुमबरा हाइन हंगलखिबा वहंगी पाखुमदा वाटर रिसोर्सेस मिनिस्टर लेटपा हौकिमना इथाई बेरेस असि स्टेट गवर्नमेंट के परव्यू मखाद लैते एनएसपीसी की मखाद लै लौथोपसु स्टेट गवर्नमेंट नंगमदे बेरेस असिना तुरेल खोलुंगदा थेंगल हले हाइबसी फिबम अमदा येंगलबदी सुमनम याय हाइखे एमएलए के रंजिन मखाता नतक्सिल लखिबदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेना बेरेस असिना मणिपुर की मियाम द प्रॉब्लम लेहले अमदी महौसा की खल काहेले हाइबसी असुम वाफमने नोंजु थागी मतमदा बेरेस की सतर खंगांग हांगदोपदगी तुरेन तोरबान काहेली हाइबा असुम वाफमने मासी लौथोनबा यूनियन की वाटर रिसोर्सेस मिनिस्टर आर सिंह उनदुना गवर्नर यावं तक्सिन खिबा लैख्रे सतर हांगदबन मफम कयादा इसाउ थोलिबा असि कोखनबा स्टेट की अथॉरिटी यावबा जॉइंट कमिशन अम सेमदा यानरे मथंगे नोंजु थादा सतर हांगदबना इसाउ मायोक नरमगी अवाबा लहेलरोय हाइखे दिमासी के पाखुम पीबल चीफ मिनिस्टर एन बिरेन ना महांगलु सिंगबा गवर्नमेंट असना लेंगा पुरपदगी ट्रांसपोर्ट सेक्टर दा रेवेन्यू हेंगत हन मंगमले इंग्लिश सिंग नितरागा मरी तरागा मंगा दा सही अमगी लुपा करोड़ तरागा मापन ओरंबा अजु जनवरी था फाबदा करोड़ कुंग मापन खोंगबटख्रे डिस्ट्रिक्ट खुदिमक्ता डिजिटलाइज ड्राइविंग लाइसेंस पीरी डिजिटल ऑक्टो सिंगना लंबी सिलहनबत नतना अकुबेकी फिबमदा सोगलिबा असि हंथा हन्नबा मखाताना लाइसेंस पीररोय बाजार मनुंग लंबी सिनबा कोखनबा प्लान तौरी सिंगी मनुंग हंजिन बा मफम सिंगदा स्टेट ट्रांसपोर्ट हिंगत हंदुना अतेनबा बस सिंग यहोन्नबा होनरी इंडियन वाटरवे बराक टूरेल यौहन्नबा मिनिस्ट्री दा डीपीआर थाखरे मसी बंगाई रेल्स जिंगम मफम सिंगी यामना मरु ओइबा लंबी ओइगनी अथुबदा महाना सेंटर दा चतपदसु तक्सिनगनी साइक्लोन मोराना सोलब सिंग रिहेबिलिटेशन पीनबा सेंटर दा करोड़ सामरी हेनबा सेनपम पीबीनबा हाइजखिबदा लुपा करोड़ सामगा तरागा तरेट रोम थादोरलगनी हाइबगी थाजबा पीरे मणिपुर असी युवारतोयना हागनबा मफम ओइबना नौना सागतपा युमसिंगदा अखनबा सेक्शन थौरांग हापननबा महूल डिपार्टमेंट खंगनबा लैख्रे हाइखे तुंगदा दि मणिपुर एप्रोप्रिएशन नंबर 2 बिल लिसिंग तरागा निपान फाइनेंस मिनिस्टर वाई जॉय कुमार हाउस दा थंबगा लोइना ngasi सेशन लोइसिनखि ऑक्टोगी करिगी मथांग दोखे सिंस 2015 दगे कोई सिगी लाइसेंस अनोब ऑनरेबल स्पीकर पीद्रे
license bidai ko magi condemn torpagi sahi do ngarga dum automatically condemn chalang raga new license issue torura hojiki gari si aten ba sing ma pham du yoya ba poche khoi athum matam dai solution tawnu ba tawge maram di hawru ba ponina makha chatha da ba yaroi and madu ki timing kari kari ama schedule du ai tawna ba lep na ba tawge Mars की अरोई बसायोल नत्रगा अप्रैल की आहान बसायोल दिगे इम्फाल दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट निमित खुदिंगी सर्विस लेरगन हाइना से मिनिस्टर एन बीरेना फोंगदोखरे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की मखादा इंटरनेशनल चैम्बर्स फॉर सर्विस इंडस्ट्री अमसुंग मणिपुर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी न सिन्ना सिमरोंग द लेबर क्लासिक ग्राने द पांगथोकिबा NERI एशियन फॉक्स कंबोडिया लाओस Myanmar amasung Vietnam ge nimit ini satagadaba tapping potentials of services sector catering to domestic and international demand service export haiba team na pangthokpa ahumlak suba annual convention haudopagi tharamda chief minister na wafam ase phangdokhibani tharam aduda Myanmar gi India da ambassador oriba MK Aung International Chamber of Service Industry ge director general Dr Gulsen additional chief secretary Dr J Suresh Babu amade civil aviation tourism hospitality ge lamda sagnaraba miye kya saruk yakhi conference asuna aviation tourism hospitality education skill capacity building IT telecom media entertainment art crafts textile amasung export ahen mamiyang thamli thawramaduda Myanmar gi ambassador MK Aung na phongdokhibada India amasung Manipur asi afaba mari ama thamma tangai fade lebak ani asi asang maparing amada tainaba maramna hiram khuding da thabak tawminaba tangai fade maru oina India gi awang nopok thangba sarukta leidiba Manipur ga lebak asi gi samnaba maramna तमिनब याब थबक कया लई लंबी थोंग अमदि मीगा अफबा मरी थमनबगी दमकता अखन्नबा मियंग संगबा मतम ओरे हाइखी Northeast. Apart from this, ASEAN-India Agreement on Trade in Goods was implemented in January 2010 and ASEAN-India FTA in Services and Investment came to force in July 2015. Free flow of trade and goods and services are part of the most important elements in realizing ASEAN economic community. I strongly believe that these agreements and connectivity linkages will strengthen the businesses and commercial relations between ASEAN and India. Chief Minister Nongthongmam Birena Makha Takibada Manipur si South East Asia lebak singa samnaba Yamna maru eba mafam ama oina India government na lauba maramna mafam asi sakot hanaba ahen mamiyang thamlakde laktiba Mars ki aroiba sayol natragana April gi ahan masayol dege Imphal dege Delhi tamna numit khuding gi flight service lainana ba India government ki maikari ge thajaba pirakle masida sunatna Morea dege chakhiba lambi asigi Myanmarum thangmanakal da kalvat kuntraga mapan sanana ba India government na sel kai tharakle masina India Myanmar ani gi ngamkhai ge lalo idikta asoba mateng ama oragani masina maram oraga lamda masida leidiba miyamnasu malyamna kari honglakli haibasi khantha minaraga aikhoi amana amabo singthanaduna amadi karyam kathaina duna leibigi mahutta manglomda punna chakhop minana ba khona minarasi aikhoi gi wakhalol hainabi khara hongbatangai fadre haiki. And I also requesting to the Myanmar ambassador and as well as to the External Affairs Ministry to open the business, road business, border business directly from Myanmar to India through this Moray. If we have started this, the peoples of both countries will get benefit. And Manipur is the only way which can be connected well with the Myanmar through by road. And the sige advantage se koina longningi. And aigi friendsing, aigi state ki lapi ba mayam. Akoi karigum bakara akoi change ma tokse web akoi attitude, akoi thinking, akoi mind ngasi global science de koi yahu da yaroi. Science ma koi darkar lai hanagi koi masin waikhu ki type ta amana ama tawboda mithana de bi singdhana bi asma tausai je na nokna ba matam do akoi adu matam matre. Asi to si yemuni kai na akoi karim nabim nei dra no adu nakan da thamgur se koi. Let us jointly, let us march ahead. Koi mang da chatpam chang
Lengak Sasanda Sobotaudang Lodiba Bureaucrat Officer Singna Nium Kaina Gari Kambig Sanabi Ama Manipuda Ngasi Pawba Satarakli. Ngasi Su Lengak Sasanda Sobotaudang Lodiba Bureaucrat Officer Mari Amadi MPS Officer Amana Nium Lana Gari Kamlamadiga Traffic Police na Fine Tian Kre. Aikoigi Pawmina Teknarakpa Pawda Ngasi Dumadamadam Nupilal Complex Mamang the Singa District Amada SDPO Oiba Police Officer Amagi Flag Post Tedba Hyundai Company ki Kreta Gari Ama no parking zone na park tawduna laibadagi traffic police na fine thinanaba gari ke saka loktok sinuna mapu lakpa thorakpa matam sana ngaiduna laiki tungda gari mapu thorakpadagi niyam sumdana gari khambagi tamak traffic rule ki matung ina TR kaktuna fine thian ki ISTV news na phama pauda mamangda gari niyam lana thoba gari thoba yabagi sahi sudreba miyoi kaya phagatuna fine thian matanatana Manipur lenga ki commissioner odiba officer amagi gari fawa lana gari park toramagi tamak fine thian Yaukrabani. Same Minister N. Bidan losing was Sakarashina Draki Mayokta Satariba Lana Sida, Miam Sumating Pangno Saruk Yaba Horakle, Shanapadi District Kongnem area da Taramba, Popi Pambis Singanta to Namangan Kre, SDO, Tadubi Puni Ronalna losing Duna Satakiba Drive Aduda, Kongnem Kulgi Shaman Kangba, DBS College, Maramge Mahiro Yankai, NPOG, Sony Kapana Lusingba Musing, Sanapati Police ki ASI, Joy Kumar Suyauki Punas, Hector Tarada Taramba Kanipa Missing, Haidatuna Mangan Ki. Amarom Dangasi Kongnem Kulda Popi Pambi Antat Pada Saruk Yaruba, Don Bosco College Maramgi, Mairo Sing Tomagari, accident Topodigi, Mairoi Kungatare Sokle Haide, Solaba Singi, Manunda, Nupi Masataraga Matoi, Amasunupa Masataraga Tarukni, Makoi Manunda Karehena Sopa Manga, Janims the Pura Krehide. Amarom the NAP CB and NCB Imphal Urkul ke Sana Katel ke District Administration ke staff Singh Urkul District Police Imphal East Police Taragatres Suba Assam Rifle Ahum Suba IRB ki personnel amadi Forest Department ka kusam naduna ngasi Litan Police Station ke Manung Sanba Mulam Belas ki ekar kuntra wagada basingi mafam Singda Tharamba lupa crore anirong henbagi Popi Pambis Singh yantatuna manghan krek Yausang kumai ki matam tensin ba pamba amadi pamdabagi matang da miyam na tongan da masa ki mot thamnarakli The Mangani Katoy Nini the Tenza, but they sound the singer from the top of Maraka. I don't hunger. Kalasang was in a pub, but I don't know. Yaksang didn't pay about. Oh, Yaksang, yeah, Yakutan, they had a young party. The minute the Tenza like I'm out send about happy travel Jong, but I'm quite a penny hiding isolated. No, you need attention, my share. I know no Monday. Yaksang Tenza limiting anyone them how. Yaksang say Tensan Bapamze. Yaksang Tenza by Shady Pamde. Yarigay tension by share. Akoy Punamatagi Sapabo Oigani, I will Tamzaning. A festival Guinea, Taudea, the Maming no Matausi, Pop is carrying me to Valtoraga. I take the Homia Plug Manana, Matamahan visit to Seba. No Matamangan, but I am but the Bakan is having Gaga told her, Lalis with the Miss Hatters, Hattie Mam, Zumatam, the Pri, the Matamangan, let's see what he pumps it. Yaksang Tenzen was a question, was it Tori Bakan, said that the idea Yaga demanded. Yaksang, why no, I have commented on the Tenzen with the Pam, No comment. Hana the Gioina, Tanara, Mangani, Adam Sana was it. See them the handing. Tung the Hawk of the Wangan, I am still only down on second round or Tension by quite Panzer. Hoigi festival masing yang basing sin maram organda hoigi low income oiba family sing the expenditure gi matik channel itaba imung sing di awaba mapiri ba sigumba circumstances me amji yeng targadi tension bana hena phagani na khal yausang se 5 days sangdok pa se khara tension mana di fane na ai gi mota sum haining yausang tension me se pamje hai tare ko yausang se yam sangdok pa pamde angangi parikha exam kai leibana angang sing sida yamna disturb tawbanina disturb tawdana bagi damakta Yaksang tension with the Ampai. Yaksang tension basi Hana Lady Banu Mangani Sidegi, tension Bopami, Matamangan Babachalan Bese, Chan Davana Pay and I. Yaksang say 5 days with you, Adore, got to them, Kumara, that I'm hunting Haidare. Yaksang Jay, I tension and Ninka, you know, there's a him of Dr. Laxavanina, Angang singing Nuaito, Kumhe Vanina, some Mangani, Sidum Satan. Sunday Lamasinago, processing the Angang Lake Tamba, Madonna, Kutong Zave, and the Yamtena of Yapai. Yaksang tension by
सिना ख्वाइदे फै यावसांग टेंशन बजे आई ओयनदी पामजादे नुई मंगानी तौबसे असु आइसु पामजे आई नुई मंगानी तौबदे पामदे टेंशन बा पामे हानदगी चनरगा लाबने दुगा सी हेक्टा टेंशन लगा फनी हाइबस लैते मंगानी तुम जेसन अनि द टेंशन बसना फै टेनन निगे आइसु तुम पाम यावसांग टेंशन बसे आगी ओइनी पामजे यावसांग टेंशन बसे अखोय सत्रागदम खलदे पामदि पामे यानिंगदे दुम सांगदो मंगानी मक दो पामे दो यानिंगदे दुम सांग बना फगदरा खल यानिंगदे दुम सांगनी दुम नुई मंगानी से दुम हाना दम चथानी यानिंगदे क्लास 10 अमदी क्लास 12 की एग्जाम लेबना मरम ओइदुना यावसंग कुमै ग मरी लेना सही असिगी ओइना मोरे टाउन दा थाबल सोंगमा मदे पैसा खाइबना सिंगबा तौबिदनबा मैटे काउंसिल मोरे ना मियाम दा अपील तौरकले लारिक लाइसुदी हैरबा सुफम नंफम खंगद्रिबा नहा सिंगबो थबक पिनबगी पांदमदा भारत सरकार की स्कीम दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशया योजना मणिपुर सु इम्प्लीमेंट तौननबा ngasi फार्म तरित का मणिपुर सरकार के MOU अमा साइन तौनख्रे इम्फाल के न्यूज सेक्रेटरीट लेबा RDNPR मिनिस्टर TS बिस्वाजी की ऑफिस चेंबर दा MOU साइन अदु तौनखि थरम अदु दा RDNPR के प्रिंसिपल सेक्रेटरी M Ais Khan मणिपुर स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के स्टेट मिशन सलाम सोमोरजी सुसरुप याखि तोंगान तोंगानबा स्किल डेवलपमेंट के ट्रेनिंग पिननबा फार्म निपान के मनुंगदा मणिपुर के अनि मापालम के फार्म मंगा यावरी फार्म अमदी ngasi के साइन तौनबा असिदा याव स्टेट मिशन डायरेक्टर सलाम सोमोरजिना भारत सरकार के फ्लैगशिप प्रोग्राम की मखादा स्कीम मसी पाइखटपनी खुदसा हेरबा नहासिंगु ट्रेनिंग पिदुना मखोइबु मसागा सानबा थबक अममम पिबा ngamnaba होनगनी माना हाइब लमदा ट्रेनिंग असे पीनबा खुदोंग साब यावरी हाइखे मिनिस्टर TS बिस्वाजना भारत सरकार न मिपुंग खुदिमक थबक पीनबा पांदमदा स्कीम मसी पाइखटखेबनी हंदक सही की ओइना मियोय लिसिंग मंगा सहुम हुमद्रा ट्रेनिंग पिगनी मसिदा नारेगा की थबक सुकिबा मियोय सिंग AAY BPL APL दा लेबा मियोय सिंग यावबा याबे खुदोंग साब लेगनी ट्रेनिंग असिदा माइ पाकलबा मियोय सिंग दा सरकार न थबक पीनबा मागी लमदा सेल की मटेंग पांगबा यावना सरकार की एम्प्लॉय अमा ओइना खुदोंग साब पिरकपसु याय पाइखलिबा स्कीम असिना सुफम नंफम खंगदना लेदिबा नहासिंग थबक पिबा यावना लमदम असिदा थोकलिबा क्राइम कयादगी हंथाहनबा ngमगनी हाइखे ओइबा यूथ सिंगदा अपील तौजरी मदुदी हारिबा स्कीम सिंगजी फजना खंगबिरे हारकांदा अखोइना सुमसि खंगननबा अखोइ लेरिबा होर्डिंग सिंगबा अखोइ खुंगंग सिंगदा मरोइना लारबा जगा सिंगदा अखोइ लो यौहनबा प्रजा मयामजि फंगनजगे अखोइना हाइजरिबा थमजरिबा पुनमक सिंग अखोइ से ओइना करम मियोइबु यावबु यागदगे करमबा न यारोइदगे हाइबा दु स्कीम जिना करी कानबा प्रजा सिंगदा मरोइना नुपी जिंगि ओइबा दुगा थबक फंगजदबा अमदि लारबा अमदि यूथ लारिक हारिबा नुपा सिंगदा अमदि लारिक हारिबा छात्र सिंग हाइजबा तार यूथ सिंगदा करी पिगदगे हाइबा मरिक चुमना आई थमजगे तुंगदा मणिपुर सरकार की रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज की मखाद लेदिबा मणिपुर स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के वाल कैलेंडर अमदी टेबल कैलेंडर सु फोंखि थरम अदुदा मिनिस्टर TS बिस्वाजित अमसुंग मिनिस्टर लेटपाव हाउकिप सु सरुप याखि मणिपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी स्टार्टअप सेल सिंधुना तागेलदा लेबा यूनिवर्सिटी असिगी कैंपस ता नोमगी ओइबा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की वर्कशॉप अमा पांगथोखरे हाउदोपगी थरमदा यूनिवर्सिटी असिगी वाइस चांसलर L Tombi कोऑर्डिनेटर A नबदी बिसु सरुक याखी BC L Tombi ना यूनिवर्सिटी के स्टार्टअप सेल ना टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम 3 की मखादा महिरोसिंग पुलिंग थोगत पगलुइना मसाना मसाबो थबक पिजनबगी लंबी पीबनी यूनिवर्सिटी असिना अहानबो ओइना महिरोसिंग इंटर्नशिप तबक दोंग साबसु कंपनी खरगा पुन्ना पाइखटपा लेरे मसिना ग्रेजुएट लोरगा थबक पिजदुना मसागे सेंथोक लंबी अमा लेजदुना थबक फंगनबी खदोंग साब अमसु लेहलगनी हाइखि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लिंखटखिबा हुंफुगनी थोइसुबा थौरम अमसुंग अफबा महिरोसिंग मना मथुम यंथोपगी थौरम तागेलदा लेबा पॉलिटेक्निक त पांगथोखरे ngosigi थौरम अदुदा टेक्निकल एजुकेशन की कंट्रोलर मुटुम इबोमसा इंस्टीट्यूट असिगे प्रिंसिपल RK नंदो सुसरुप याखे मुटुम इबोमसा ना गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक ना सही हुंफुगनी थोइ सुरबा फाबदा स्टेटस दा पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट अमता लाइबंगमदबा असि लाइबक थिबनी मणिपुर टेक्निकल एजुकेशन की फिबम यामना सोथरी हाइके इंस्टीट्यूट असिगे प्रिंसिपल RK नंदोना हाउजिक लाइदिबा पॉलिटेक्निक की इंफ्रास्ट्रक्चर अमदी खुसुखुलाई सिंग अतई पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन सिंदिकरी सुतादे अदुबो लाइबक थिबदी लाइदिबा टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर सिंग साद कुन फाव सिजनदे इंस्टीट्यूट असि मपुंग फाना चलाइबदा स्टाफ अमदी ओजा सिंगी असोब कोऑर्डिनेशन मथौटाई हाइके MSF Imphal East District Committee नौन सेमगा लोइना नामिये कुनगमलिन साब एजुकेटिव कमिटी अमा सेमख्रे रोकेश सोइबम्बो प्रेसिडेंट वारिस अक्रम्बो जनरल सेक्रेटरी ओइना खनख्रे
Hozik Pau Gimarakta na Atian Break Ama. Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi puchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolip capsule chabiu baba Quick zone gidi Tatis College di mambal suma phang kuding cham mane yo sumang roi pista chalabni na adu suma takta superlink footing gi offer me amum piri sidi taj electric rang no sin bagum na yo tisin bayar dudi sana gi mohut yang na sin bayar andre kai doina kana no kai gino kai do biyo masi pumna Noi lebih gari han maga tong mangam derne khura laga tongni khaliba namai doi kai dro senbun puthoga leibidi ngamdana senbun puthokna leiba ngamdrasu imphal finance salo ai jo han ba leingam tadana imphal finance tagi loan oine lori imphal finance na longbu manung de gari loan lobu yabni tong chaba pijari adom na pam mo khali gari kudingma lobu be yabni For the first time in Manipur, MS Sophia Traders brings you Rail Star quality lubricants. Lubricants of all kinds of vehicles. Hydraulic oil, gear oil, brake oil, axle oil, coolant, bearing grease, etc. Now available at Rail Star Building, Langtaba Leb, Imphal West and at authorized dealers across state for a smooth drive. Break it makhataba pau pizari. Kangboning Thogi Kubam Atubada Sembatun Heritage Mapam Oina Tamnagani Haina Art and Culture Minister El Zentukumana Fundokre Ngasi Imphal West District Kontozam Kendagi Kamong the Ladyba Kangboning Thogi Kubam Yang Sinbiki Kongsat Minister Nawafamasi Fundokibane Kongsat Aduda Kendra Sigi MLA Dr. S. Ranjan Archaeology Department Ki Official Singsulione Minister El Zentukumana Manipur Kakta Natana Malemda Sagul Kangzai Masana Asibu Hogdok Pidami Hainariba Lining To Kangbagi Kubam Atupamatama Semganaba Honoragani Mafam Masibu Malem Mahsen Batungna Kanganaba Ministry Tanaraga Asoba Project Ama Paikalaga Lam Koba Singi Mafam Ama Ohena Basu Honagani Masida Lamdama Sige Mipum Kudimana Mateng Pangbiu Haike Historical my background Madu Tamaga Mamangagi Konung Jagana Sini Polo Sini Hamdo Adum Bachoku Mega Project Matonabagi Madana promote Tonabagi Kan Kanjava Dr. S. Ranjanna Kubamasige Mapamasi Nomanini Asida Lam Ontokuna Asengba Mapam Kangduk Laba Matunda Historical Site Ama Ohenana Ba Amadi Kubamasi Taba Lambi Sengbatana Bohoneragani Haike Yamna tourist potential leba jagani hadana kano toroga yamna so phajaba jagani so soidana akhoi sigiji sahi khara changa so yamna achouba site ama yamna attractive site ama oigadra hina khanjai February Kunda Bishnupur District Supply Office Manungda Civil Supply Inspector S.I. Singhazipo Nambol Kendigi Nupi Kharana Purambagi Mayukta Employees Union Consumer Affairs and Public Distribution Manipurna Sangai Progda Leba Directorate Complex the Wakat Mifam Satakre Kongsang Aduda Inspector Singhazina Ko na Anoba Ezen Hapa Yakiroi Haiba Wafamgi Mayukta Tabak Togde Haiduna Nupi Mangarom Laklaga Mangwanda Kupang na Tharambani Hairi Union ke President S.I. Halimna Consumer Affairs ke Employees Singa Tabak Tobada Kudong Sadaba Kayamaru Mayuk Nari Maramaduna Matik Saba Security ke Office Kuding da Thambio Hairi Aduki matik koi pendi nungaiti after all nupi duna mohe mayam hauraga laaga koi nusiderabai now staff employees sibu kubiram basi aduki matik pendi koi adai koi na sarkar da appeal to janing badi masiga mari lena na koi department sida nupi security nupa security thaman janing maruwaina ar makhata ba torok koi hainga leite State Commission for Person with Disabilities Manipurna Sindana Nomagi Oiba Disabled Singi Evaluation Amasung Certificate Pibagi Orientation Program Ama Imphal Hotel ke Sangai Hall Pang Thokre Thoram Aduda Social Welfare ke Commissioner Ais Delip State Commissioner for Person with Disabilities Dr. R.K. Kumarjit Social Welfare ke Director Jacinta Lazarus Health Director Dr. Rajo Susarup Yake Commissioner Ais Delip na Right of Person with Disabilities Act Listing Amasamapan
Maudraga Manga, Ariba Ek Asidagi, Anova Ek Listing Ani Taraga Tarukasi, Mapung Fana, Kangan Ba Amadi, Tabak Wena Pangtok Nanaba, Honabada, Asiguma Orientation Program Asi Pangtok Pamatok Tai, Manipur Su, Ngasi the Disabled Friendly Oba, Building Nifuga Mangarum, Semos Hagat Palwere, Mashita Sunatana, Disabled Singi, Yaipataranka, Hana Lerambagi Matakta, Minister Gis Hotel Singi, Tembangi Kudong Saba, Department of Manipur State Cooperative, Banka Kusam Naduna, Kanaba Piba Hauri Haiki. Manipur ke Samilon Pagal Hanabagi Amadi Tabak Pangdriba Naha Singi Damak Lepalaitana Honariba Salai Hoarding Private Limited Ki Siament Amadi Managing Director Naringbam Samarjina Lada Balomi Sinmisimo Sakot Hanabagi Damak Law Singu Bagi Potok Sing Marang Kaina Putona Honariba Tabak Singbo Sakang Duna Indian Asiber Forum na Indian Asiber Award for Emerging Campaign Gi Mingtol Pidun Ikai Kumnabida Pagidamak Salai Hoarding of Campaign Gi Stapuna Magna Nungaiba Amadi Tagatpa Fongdurakli Wangboy Top Siphaida Labor Royal Academy for Advanced Learning Institute Right to Education Act ZZ Act Amadi Poksogi Matangda Awareness Program Ama Pangchokre Tharam Aduda Manipur Commission for Protection of Child Rights Ki Chairperson Sumiti Bala Ningtozam SDPO W Basulal Scholasigi Founder Elangbam Ibom Sasusaruk Yaki Sumiti Bala na tholing the crime kayadigi mama mapa oibasina kari khongthang logudage amadi thokliba crime aduda angang odabasu kari charapiba yabage haibadu ningthina khangnaba Asiguma Taramasi Pangtopani Haike Tangway Banda Labor Rising into Government Junior High School Building, Kintagadaba Pium Amada Labana, Angang Sing School Karak Poda, Akiba Poknare Haina, School Lasigi, Development Committee President Warang Tem Soriandrona Fongdokre, Ngasi School Shida Pangtokiba, Parents de Taram the Wafamasi Mahana Fongdokibane, School Lasigi Hana Founder Headmaster Su Aramba Soriandrona Makata na Fongdokibada. Ningkaiga the Bagi Pium the Laida School Sig Saruk, Maria never sing the Sidok Pina Bahaiza Krabasu Hosi Pava Sidok Tana Lady, Masina Kangaudana, Ninkaida Tuna Angang Sin Nangadraki with the gay school Kaba Kinare Haike, Marie Suba parents de Taramasida School Gay, Maka the gay parents Amasung, Mahiru sing the Kudol Tamki. Imphal West District ki Hainobok local sarkar na kayar khana loksin ba khona bada miyam na ngaktuna laglebagi tungda anoba sarkar na handak lokham loksinduna 33/11 kV amasung press park sanaba urep uyung tambagi mayokta miyam na khongjang sangsinduna wakami phampham kre lamda masige lokham singkansi haduna sarkar na phongdok polai khraga nakal amaramda langjing asaba Hainobok ki local bo prajagi wata na sakotharangi mingda amu loksinduna handak urep uyung tambagi mayokta miyam na JSC for Preservation and Protection of Agricultural Land and Grazing Ground Hainobok Langjing Asoba Imphal West Senduna Urep Uyung Tamlaba Mafam Sidokpaga Loinana Miyamna Waka Mifam Satakre JSG Convener Yumnam Surjina Haikibada Sakotharangi Tabakta Miyamna Yaningdaba Laite Adabu Lophamasi Ngasi Faba Yokatuna Kanduna Lakre Lopham Gi Maru Eba Adu Khangdabagi Lopham Gi Akwebada Laidiba Lam Hanjinba Yauna Kumna Yangchinduna Kanduna Lakpani Masida Sarkar na Puning Thagotpagi Mahutta Nampuda Loksinaba Honera Kudakta Handoktuna Mafam Sabada Hongdok Piko Haiki Bagi khongjang achida akoi lekai asigi amadi akoi JSG maikadagi fully support tokjabani adana mafam achida packet periba press park saba loinana power substation sabagi wafamja masi mafam saba amada yengbiu ada mafamji akoi Hainobok lekai sigi mafamji dadi mafam chada brana haiba wafur wakhlo lachida akoi protest tokjabani Sursanpur District Hospital da ngarang numidang angang unabada punna mama masa laikidre doctor na section da badagi thoki bani haina yaning da ba phongdokri laibak thiba thodok asida laikidra ba nupi asigi maming pokrambam ningol sapam ombi thoibi sahi kungamari mapureba samorje torbung bazar dagini thodok asigi matang da torbung bazar community hall da miyamgi mifam ama pangthoktuna JSC semkre Ngangkalawa Jila Parishad ki member Torbung Gram Panchayat ki Pradhan Ward member amadi lamdam adomgi Maira Paibi Civil Society Organization kayana mifam pangthoktuna misi adubu yaningdaba phongdokre thokiba thodok adubu wangang kiba singna piendaba phongdokhi JSC gi miyoi amana phongdorapda lakliba tang kunga manga fawgi manungda thodok asigi langra langjin puthokpa ngamdraba amadi senariba doctor gi mathakta majilena cinematic sabe action lokhatrabadi asiba haksang loroi haiki kunga manga phawgi manungda masigi langla langjin ase puthokthi bawa koi mahaki dead body lawjakhiroi aduga iroinana Dr. Juhi Hariba, Dr. Sigi Matakta Magi, Ain Yoy by Action Tekal Lagu View, I will say I quite Prajam Yamna, Marie Lane about for the Singda, Madu request of Jerry.
Sahi Taraga Mari Khaktangai Diba Khongzom Standard English School Ski Hostel da Leiba Mohammed Sarif Khan Koba More Wat Number Manga Gi Muslim Nagadigi Mahirui Amang Arang Ayupung Tara Khara Helakpada Hostel Digi Toki Badigi Handilak Trihari Mahak Fit Manga NC Ahumuk Wangi Masapai Kusumui Mahak Hostel Digi Toki Bada Higo Masugi Track Pen Ama Setki Kofi Masugi Leather Jacket Ama Litki Kanaguma Singna Mahak Puteng Bidabadi Manak Napa Police Station Nataga Mayilena Police Station da Pau Pibiro Haina Khongzom Police ki Osina Kangalakli Singkurakpa Art Production gi Thazagi Mangalda Koba Music Album Ama Ngasi Manipur Press Club da Phongkre Music Album as release Tawagi Tharam Aduda Hana Minister Odamba Dr. M. Nara Amiki President Sagol Semti Zendra Amadi Educational and Cultural Activists Manauton Sorai Samsaruk Yaki Sandigada Leba Dynamic Beneficial Accord Marketing Private Limited Asigi distributor na company asida thabak pigani haina paisa lokre haiba wafam asi aran bani haina ngasi press club tapang thok pawgi mi from amada company asigi distributor odiba morang tem biswazen na fongdokre mahana makhata raduna hokibali singin tara taret ki December kunga marida mioi karana media da company asigi maramda haikibu wafam sing aran bani haiki Mai moi kok saliba mi jingzina moi da kari haibano khopanu dure akoina khangbangam dre mai kok sanaba duda taina da bida akoina sumna distributor ojariba akoida badanam sibje sije nungaite singdon ba pam Bisnupur District ki oina Napsagi Thani Pang Yuseng Lokthok Palaite Haina Ngasi District Asigi Representative Singna Manipur Press Club ta Pangthok pa Pawgi Mifam Amada Fongdokre Thangagi Representative Odiba Oinam Chandrababu Ngasi Media da Demand Committee Against Erratic BDS under Napsa Asuna Bisnupur District Napsagi Pangham Thokpa Thani Pan gi Seng Sing Mangan Kre Haribu Wafamasi Aran ba Wafamni Hariba Committee asi Masak Khangbalite Manipur ge Kendra Humpuda Napsagi Fangliba Seng Sing District Ashida su Sapchana Phanganduna Lakre Matungda su Phangana Bahonagani Haina Representative Singna Fungdoki Guwahati da Laiba NIA na KCP NG Morang Tem Nimaisan Governing Thokong Khalekai Digami Ama Fare Hari Dr. Anjuli Nayak Nursing School Infalgi Anisaba Best General Nursing Midwifery Singi Lem Lighting Amasung or Taking Devlaland the Leva Infal Christian Sas the Pangtokre Taram Aduda College of Nursing Rimski Principal Professor Ais Jamuna Nursing School Asigi Principal D. Marcy Siru LCCC Chicago Gi Senior Minister Dr. Randy Roberts Sarup Yaki Thasig Taraga Mali de Sayol Amasum Sataraki Bayankagini Tusuba All India Blind Welfare Week Siza Health City Lango the Lusin Cre Lusin Megitaram the Welfare Association for the Blind Y Brazamahon Siza I Care Founder Singer Dr. Den Kumar Yambem ISD Founder Singer Dr. Sapam Zasobanta Susarup Yaki Hauzik Makata Nangasigi Sanabagi Paulo Bisi Ngasigi Sanabagi Bauta Khelo India Scheme Gimaka the person with intellectual disabilities ki District Games Ngasidagi Eastern Ground Kong Wangkaida Hokre Taram Aduda Special Olympic Manipur Professor Asik Kumar All Manipur Mentally Handicapped Person Welfare Organization Mongsangagi Secretary Y Ibesa Wina Singh ba Miwi Kana Saruk Yaki Tongan ba Masana Singh da Athoy Ehen Tanaki March ke tang kunga mga di kunga taret fawba Bihar ke Bapu Kham Motihari da pangthokadori ba ahan ba Youth National Ball Badminton Champions Tibal Saruk yanana ba Manipur Ball Badminton Youth Team Nupi amasung Nupa Sanulu Singa Trial Cum Selection ama lakriba tang kunga mga di kunga nipan fawba Singa Makha Model Club Ground na pangthokadori sahitra gama pandi kunga mga fawbugi manungda leiba Sanaru Singna ayuki pung taruk makai degi nipan fawbugi manungga lakna ba Ball Badminton Association Manipur na khangalakli Hauzi Makata na Sanabagi Pau Among Bayaning Thozam Degi Pangigani.
BSF na ngasi marini chamber namit phawda gol nipal lawduna taruk suba All India Police Archery Championship ta mangjin thaduna asali All India Police Sports Control Board ki miang makhada Manipur Police na yumbu waiduna tha sige tang taramapal dagi Khumalampang Sports Complex ki archery ground da State Union Territories amadi Paramilitary Force ki unit kuntaruki nupa amadi nupi archer shahum humpurom na saruk yaduna sathariba taruk suba All India Police Men and Women Archery Championship ki ngasi pangtokiba Indian round mixed team da Manipur BSF amadi Assam na ahan bani suba amadi ahum suba takre compound mixed team ni pangtokibda Maharashtra SSB amadi Rajasthan na ahan bani suba amadi ahum suba takhi Recap mixed team ni pangtokibda BSF CRPF amadi Assam na ahan bani suba amadi ahum suba takhi Recap team women ki pangtokibda BSF ITBF amadi CRPF na ahan bani suba amadi ahum suba takhi category asigi nupa ki pangtokibda su BSF ITBF amadi AR na ahan bani suba amadi ahum suba takhi compound team women ki pangtokibda Punjab Rajasthan amadi Maharashtra na ahan bani suba amadi ahum suba takre category asigi nupa ki pangtokibda su Punjab na gold CRPF na silver amadi Rajasthan na bronze medal lauki Indian round team ki nupi ki pangtokibda BSF Manipur Assam na ahan bani suba amadi ahum suba takre category asigi nupa ki pangtokibda SSB Assam Rifle amadi Manipur na ahan bani suba amadi ahum suba takhi RK Person Developers Private Limited sponsor Toraga United Veteran Football Association Manipur na sinduna sahi asigi April gi tang ani tagi Imphal gi mapal kangjebungda ani suba Sangai Trophy Veteran Football Championship pangthulagani hairi hiram asigi matang ngasi Imphal gi mapal kangjebungda network asiga akhanana unabada championship asigi sponsor togudoriba RK Person Developers Private Limited ki provider RK Rameswar na phongdorakibada matamamada national amadi international gi thakta sanaramba state asigi masang footballer singbu masama upana punsi nuksang namadi makoibu pungning thauna hapiduna tungda hauroliba football sanaroi singda anobi not ama phangana bagi pandamda championship asi pangthopani haike India gi level da international level da asi international player kya puthokna ngasi sport ki phiyom ama asu phajana phaglei ba asi akoina kaukthokpa yaroi da bamna hojik veteran da sanariba sanaroi singsina asuba khudol ma pibirmani asugumba matamda khoina kaukthokam thokta beta singsida moi bu ningsingba amusung makoina actively moi dasu kaikum khara encourage toguna moi bu thongkat piba pung thongkat piba asugumba tournament se veteran goina sinbasina amukka hena amuksu nauna koi tungam chata Manipur gi future da sport ki field da khare hena amukka hena influence tobangam ni aro ahan singsina lamtak lamjing biba moi gi damakta asoba koi tournament ma silaganda afaba Manipur gi sport ki industry sida sakhat pangam na widang tungi footballer sing da su ko afaba mai game por pangam gani haba wakolon in the betrayal gi suma Sangai Trophy si han sponsor tok jabani Amaramda Association asigi secretary KS Ibo bisang na phongdorakibada championship asigi winner da trophy galonana lupa lakh ama runner up da trophy galonana lupa lising yakai yauna atai individual prizes sing fair play team da trophy galonana lupa lising tara pigani saruk yagadaba athlete unit club amadi association singna mapal kangjibungda leba association asigi office da laktuna nungthil pung mari phawgi manungda akupa maron khanglaba yagani haiki adu handaki tournament sina mamangi tournament gi hena khara phajna sin bangamna ba organizing gi taraf ta gi hodajari aduna team singna matam chana lengbi ratuna matam chana form submit tabiduna eligibility mayam adu committee na ina screening to bangamna gi tajadu pb raga korong palongdena sport league competition asi pangthok bangamna ba haina club singi mafam da pangthokchari Mari Suba MC W Pralhada Mari W Ramananda Elite Tournament ki ngasi sanakiba match da Sam Khagempalina Traukwa Kaitelbu Mighty Papikre Manipur Cricket Association na sinduna tha sigitang taramari tigi team tarana saruk yaduna luang sangbanggi luang popa cricket stadium da sathariba Mari Suba MCA W Pralhada Mari W Ramananda Elite Tournament ki ngasi sanakiba match da Sam Khagempalina Traukwa Kaitelbu ran sam gasumna ahumda Mighty Papikibani match asida mai pakiba
ba Sam Khagempali na toss ngamduna ahan ba betting tokibada apiba over nipuda wicket mapal turaga ran sani kulhumdoi lauki masigi pakhumda anisuba betting tokiba traw kwa kaithelna apiba over nipugi manungda over kumapalda wicket loin turaga ran sam kun khak lauduna match sasi maiti kibani match asida Sam Khagempali gi sanaroi Sunil Chauhan na ball humputarukta ran marfutra manga lauduna man of the match taki Sathariba tournament asigi haying stadium asida Blue Hawk Khurai amadi YWC Langthabalga sanagani Cyclone Thangmaibana Model Club Team B Singa Makhabu Maiti Piduna Taramanga Suba Manipur Veteran Cricket Tournament ki final sangkre Manipur Veteran Cricket Association Sinduna Tha Sigitang Nepal dagi Team Nepal na group ani thongna khaidokuna Oriental College amadi Model Higher Secondary School ground sathariba Taramanga Suba Manipur Veteran Cricket Tournament ki ngasi sanakiba ahanba semi-final match da Cyclone Thangmaibana Model Club Team B Singa Makhabu ran nipu da maiti piduna final sangkhibani match asida mai pakiba Cyclone Thangmaibana tos ngamduna ahanba betting tokibada apiba over kuntrada wicket nipal turaga ran samaga humputra truk lauke masigi pakhumda anisuba betting tokiba Model Club Team B Singa Makhana over kuntrada wicket loina turaga ran samaga kuntra mari khak lauduna match asi maiti kibani match asida Cyclone Thangmaibana gi sanaroi Sasi Kumar na ball yankai tareta ran humpuni thoi lauduna man of the match takre Sathariba tournament asigi anisuba semi-final match saying ground asida Cookie Sporting Club all namule namati Sam Khagempali ga sanagani STT Team A Sektana Bolero Sektabu Maiti Piduna Shallow Cup Nepal Subalamlai Kendra Village Wise Men's Open 7 Set Football Tournament ki final sangkre Shallow Youth Union Club na Sinduna Tha Sigi Tang Mari digi team kun Mari na group Nepal thongna khaidokuna club asigi ground sathariba Shallow Cup Nepal Subalamlai Kendra Village Wise Men's Open 7 Set Football Tournament ki ngasi sanakiba ahanba semi final match da STT Team A Sektana Bolero Sektabu goal Mari amada Maiti Piduna final Sankibani match asida mai pakiba STT Team A Sektagi goal singadu thoina goal ani sanki atopa goal ani aduna nganba madi basantana sankibani match asida mai tikiba Bolero Sektagi amatangarba goal aduna BC Sorna sanki Sathariba tournament asigi ani suba semi final match sayin tilpungani tabada Lamlai FC amadi STT Team B Sektaga sanagani Awang Kuno Youth Development Association Sinduna Tha Sigi Tang Taranipal dagi team Taratrung na Grumari Thongna Khaidokuna Association Sigi ground Sathariba Tarahom the Shupis 11 7 set Village Open Football Tournament ki ngasi sanakiba ahanba match da Kiangwei FC na IWSC Khumbongbu goal mari amada maiti pikre ani suba match ki sanakiba UNA Lukerna IN Sagol Tongbapu goal Taramatui Sinoda maiti pikhi LKCC na NOFC bu maiti biduna ani suba 5 side Sangaipat Open Day Night Soccer Tournament ki final sangkre Sangaipat Sporting Union sinduna Tha Sigi Tang Taratok tegi team kuntare na saruk yaduna Union asigi ground sathariba tournament asigi ngasi sanakipa ahanba semi final match ta LKCC na NOFC bu goal ama sinoda maiti biduna final sangkhibani Thagasari boyai makhata na ngasi oikiba ingasagi pau amuk lobisi Environment Directorate State Climate and Weather Report ki matungina ngasigi khwaidagi sakiba Celsius degree kunmapal dasmik humputaruk khwaidagi ingba Celsius degree taruk dasmik taret Nuksiti yaw ising manilgi sang maximum dasada 43 dasmik kuntratret minimum dasada taratruk dasmik suino ani oike ngasi nong sukide Hauzi roshla pada maruba pausing amukana State Assembly demand marigi lupa crore sani humpuga matoi lakh kungama pan henbe ke senpam pass tokre Itai Beres handuk tabadigi isaw mayok naba ko lagani amadi barak turel da inland waterway lehenaba BPR Thakre Hainasip Minister na Fongdokre March की अरोई बसायोल नत्रगन अप्रैल की आहान बसायोल दिगे इम्फाल दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट सर्विस लिमिट खुदिंगे लेरगनी हानसी मिनिस्टर एन बिरेन फोंगदोक्रे लेंगाक शासन दा सोबो थौदांग लौरिबा ब्यूरोक्रेट ऑफिसर मरी अमद एमपीएस ऑफिसर अमना नियम लाना गाड़ी खामलंबदगे ट्रैफिक पुलिस ना फाइन थियन क्रे
ड्रग की मायोक्ता सरकार न चथरिबा थबक थरम सिंगा मियाम सुमतेंग पांगदुना सरुक यारकले अमसुंग याउसंग कुमै की मतम टेंशन बा पाम बमदि पामदबगी मतंगदा मियाम ना तोंगान तोंगान बा मसा मसा की मौत थमनरकले ngasi damakta di ISTV na sandok sa paw matang asida loizare miyang tabidi ba mayam punamagpuso amakana firmzari